Jina langu ni Amina na maisha yangu yalibadilika siku ambayo mama yangu hakurudi kutoka hospitali. Alikufa wakati akijifungua na kutuacha sisi, mimi na ndugu yangu. Hatukuwa maskini, baba yangu alikuwa na pesa, maisha yalikuwa ya kawaida kabla ya kila kitu kubadilika. Kila kitu kilibadilika siku baba yangu alipomuoa msichana wa kazi wetu. Mwanamke yule aligeuza nyumba yetu kuwa maumivu. Haikuwa na mapenzi, bali mateso kila siku. Lakini nilijiahidi nitapigania maisha yangu ya baadaye. Hata kama sikuwa na chochote, sikuacha shule. Maisha yalikuwa magumu zaidi, lakini nilijifunza kujitegemea. Wakati wa wikendi, ilibidi nitafute pesa ili kumudu mahitaji yangu ya kimsingi.